ufake intimanzi ukhuluma lenzayo ukuthi indzaba demmango kanjani ufuna kungibona nilungisani lamango wena. Ngikucela into namhlanje indzaba tasendlini. Awuyibeke le manje. Kumele ngihlalisana naye mhlonishwa. Okay. Wagilatika. Agilatika ngalala siswa. Nawe wakha. Ngase ngizama ukuxolisa kamhlonishwa akasayiva. Kwendekani le ntibanzi? Zanele. Msepe. Uyangicabangela? Ungibithirani ngeligama embi kwabantu? Embi kwabantu ukhuluma ngandodza. Yebo le kinfo tsami tsini nasongibitha ngeligama wena uze uyagagula Zanele. Ungibona. Ningangosi mina but imfo tsami tsini icabanga itsini ngawo. Lo ngayihloniphi. Lo ngayihloniphi. No lemhlonishwa ngilokutshela na ngifuna longa. Bathi ungumhlonishwa ngolothu vele abantu nokuthi batawuthini. Solo simeke lebhantshi leli. Hayi ungibambe kanje nangivama. Uhlula kulungisa amablow, uhlula kufaka emanti bantu akhala each and every day. Asikubona lokuthi yini ngizolobhizi ngayo ngivama. Nyalo utobitha mina ngegama. Uyathi ukuthi Zanele lokwendekile. Lo ntimanzi ushayele. Akhala ngawe. Itimbulo mentadona le ekhaya emabaleni. Ngeke mina njengemhlonishwa walendzawo besamsethe into lapho. Uthi tena ngithi ngashaya uthi hello uyathi Zanele wena so ungibitha ngeligama. Uyathi ukuthi Zanele lo kwendako lo nasingakade sesishayele swaka noma emaphoyiseni afika avule icala le-abuse uyama-abuse lo mntwana. Uyama-abuse lo mntwana. Uva ngabantu ukuthi ngiyam-abuse wena? Lo muntu uyakhala lo. Ukhala uthini? Timbama ini kunjani njani. Yini ubamba tincingo temadvodza. Ukhuluma khona la. Ngimala madvodza songimentionele wona. Asingayike lapho nyalo. Asingayi lapho. Asingani khona phela nangabe kutokade uthi angisiyathi amadvodza ngabamba kona. Mina lengingakusho mina ngilokukhozela uqiniso ngisakuhlonipha. Utawuyekela lokubanga ngithuthuka ngathi utaba yini. Ngangivamos. Angidlalelwa mina kanje ngangivamos. Ukhuluma ungathi le parliament ngafakwa nguwe ngolwa. No mina ukuthi ngimangala ukuthi there are lots of things that ihlulako ngangivamos. Abantu bayakhala ngamablow lapha imota tikhona ekuhamba ngangivamos. Uyiweke ukuthi Zanele uvotile ngelivoti lakhe sengise parliament. Eparliament angifakwanga nguwe. Bathi kuyakuhlula kwento umsebenzi. Wangenela ini? Ngoba ukuthi awusithi ngalutho. No, not imoto ethamba kabuhlungu lapha liblow libhidlikile. Esikunjani ufika iblow but utongigagula ngeligama ebuceni konfethi yami. Try na speaker futhi la. Oh. Kuyahamba nje lokwalwashi lokho. Speaker. Yes speaker. No siphuma kulenye meeting speaker ngitawuvela nje 15 minutes. Oh yes, ngilele beyikhulumisa indzaba lapho 10 mouth. Yes, oh yes speaker. Speaker nje kumele niyathi utophele ukukhuluma lite lakhe. Ufuna ukuthi utongigagula ebuceni konfethi yami ngeligama. Tawubona